Tiamin nga aramid ko sikala tiim patek ko ngemanian nigasat ko napukaw ka imatang ko anugutek nagbasulag nayaw awan daytoy riknak day di samit ni ayang iman pay tan narakrak naruamak nga adakalata ditoy sibay ko ket sa pulan na dati apamateg mo isuro na kamang lipat naglabas ko ditan maragpat sinangal ta nga arapaak ditan mangegan na sarangsang nga paggaag agbabawi akman awanen maaramidak jakun maatur ay adwa babak lipaten kay karigatak ngem pamakawan mo dumaw dawatak tapno lumagan na ulila arik nak pakawanan na day di samit ni ayang iman ay narakrak naruamak nga dakalata ditoy sibay ko ket sa pulan na dati apamateg mo isuro na kamang lipat naglabas ko ditan maragpat sinangal ta nga arapaak ditan mangegan na sarangsang nga paggaag agbabawi akman awanen maaramidak jakun maatur ay adwa babak lipaten kay karigatak ngem pamakawan mo